መበል ዲ ንሪኣ እንደገና believe ትብል እያ ማለት እዩ believe ምእማን ማለት እዩ ሶ ዝኣነ ለኣምኖ ነገርስ ብbelieve ትብል ቃል ይገልፅ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ንቐፅል ንኣብነት ኣምላኽ ይኣምን እየ ክብል ተደለየ I believe in God ይብለኹ ማለት እዩ I believe ጥቀምኒ ኢና ማለት እዩ ኣስተውዕሉ ብደንብ ገይርኩም in ልብል ክንጥቀምኒ ኢና I believe in God እምበይ ብቐጥታ I believe God ኣምላኽ ይኣምን እየ ማለት I believe God ክብል ኣይንኽእል I believe in God ኢና ንብል ማለት እዩ እሺ ካልኣይቲ ኣብነት you see ኣብ ባዕለይ ይኣምን እየ ክትብሉ ተደለኹም እንታይ ትብሉ I believe in myself ይብለኹ ማለት እዩ I believe in myself okay ቃነስ ኣብ ባዕለይ ይኣምን እየ ክትብል ተደለየ I believe in myself ይብለኹ ማለት እዩ እሺ ሓደ ሰብሲ ጽቡቕ ነገር ክገብር ተሎ ጽቡቕ ነገር ሕማቕ ክገብር ተሎ ሕማቕ ይረክብ ኦኬ ሶ እዚ ነገር እዚ እንታይ ይበሃል መስልኩም ብእንግሊሽ ካርማ ይበሃል ማለት እዩ ሶ ብካርማ ይኣምን እየ ወይ ካርማ ልበሃል ነገር ስምዑ ኢለ ይኣምን እየ ክትብል ተደለኹም እንታይ ትብሉ I believe in karma ንብል ማለት እዩ I believe in karma okay so እዚ ኣነ ለኣምነሉ ልፅሉ ሓደ መንገዲ እዩ ማለት እዩ okay እዚ ካሊእ መንገዲ እንደገና ከረይኩም ካሊእ መንገዲ أنا I believe that إلى تلاقي من نجار فريق مصخرية مالتي أوكي ذات نتطقم نادس نعمل نجارس كنجلس نخلينا أمنت I believe that I will be successful okay I believe that I will be successful okay عود كم بخول يعمل مالتي أشي I believe that you can make it okay تساخر هم تخلص يعمل I believe that you can make it أشي I believe that I am confident. I believe that I am confident. أنس عرس أمنت للوسة مخاني يعمنية. أشي I believe that hard work is important. Okay. تنكر خامس راحس تقام مخانو عمنية. I believe that we should love each other. Okay. بعلنا نوعلناس كنو فاتهم لنا يعمنية. I believe that kids have to learn. قلو كمهارهم للو يعملن مالتي. I believe that education change people. Okay. تمهتسها نسات كم يعمنيه مالتي. So believe كم جمرة تجميرنا كساوزي كم زل رأخما. بقصكم تعملوا نجار تحلي. I believe معكم أمنتكم حسابكم شركة قولوا توليهم تكافلوا توليهم ساعات مالتي. أش حزن نقولنا نهت إياقي ننسى. أوكي. نهت إياقي نحدث نفسي تأمن ديخا إلا كل طيقات للناس تاي نتك أمل النجار جنب جيرنا نرأي مالتي أوكي تأمن ديخا مالس تاي نرأي Do you believe فينا أوكي نحدث نفس تأمن ديخا تقول تلي Do you believe alright so نقول لها تمزيعتهم Do you لولو نجارات نصخل يا مالتي Alright, إيش نجمر. Do you believe in God? Okay. أملاخ تأمن ديها. Do you believe in God? إيش? Do you believe in yourself? Okay. زاحز ما ينرت your نجارة مالتي عرسخا. عرسين مال myself نلنا. Okay. عرسخا نمال قلت أنا نل yourself نلنا مالتي. Okay. So do you believe in yourself? أبع الخاص تأمن ديها. Okay. إيش? Do you believe in karma? كارما اللي بعنا استعمل منها. أشي. Do you believe that I will be successful? أنا سعود سكمل لخونس تأمن ديها. Okay. Do you believe that you can make it? كتساقعه كمتقل تأمن ديها. Do you believe that you can make it? أشي. Do you believe that I am confident? أنا عرس أمنت للنساء هم لخونس تأمن ديها. أشي. Do you believe that hard work is important? تنكر خامس راح تقام مخانو تأمن ديها. Do you believe that we should love each other?
نحناس بعلنا نوعنا كنفاتهم لنا تأمن ديخا. Do you believe that kids have to learn? قلعو كما رهم للوم تأمن ديخا. أشي. Do you believe that education change people? تمهرتسي نسبات كم للوطهم تأمن ديخا. لبين مالتي. Okay. So إذا أعطتهم كلهم نتيجة أي مالتي نحدث تأمن ديخا. مثلا do you believe that لنا مالتي. أشي believe إن أمنو نجار كم كنجلس كم نتكملان نجار يقول لينا أمنو نجار لكن نجلس نتكملان خلي مالتي. Okay. So I believe لنا I don't believe غور لنا مالتي. So believe مالت إيمان مالتي يلخون له. Okay. So لينا أمنو نجار نجلس عن حزي زي أمنو نجار نجلس تخوينا نقولنا I don't believe نعرف نجلس له مالتي. Okay. I don't believe. I don't believe in myself. أنا أبى علي I am me. Okay. ويد ما نبى علي is I am me. I don't believe in myself. أشي I don't believe in karma. karma اللي بهالنجار سها I am me. Okay. karma اللي بهالنجار I am me. I don't believe نقول أن تكمل لنا هم على جرنا مالتي. Okay. I don't believe that I will be successful. أنا سأعودهم لخون I am me. Okay. I don't believe that you can make it. خاص تساخو خايلة I am me. I don't believe that I am confident. أنا سأعرس أن للني سبيلة I am me. I don't believe that hard work is important. إن كده خامس راحس تقام مخادو I am me. I don't believe that we should love each other. إحنا بعد ناس نفوتن إلى I am me. I don't believe that kids have to learn. قلعو كما هارمي وميلا أي أمني. أشي I don't believe that education change people. تمرتي ها نسات يلوت أميلا أي أمني مالتي. So مبل أفدي كنري على وسنايا believe تريا نات كما أوزي بدنا بيجرنا ودينا لنا كتسيلنا نا hope لنا أتينا مالتي. hope أشي hope مالت تسفى مالتي ويد ما تسفى مقبار إلنا لا كنحزون خلينا مالتي تسفى مقبار hope مالت تسفى مقبار مالتي I hope حز أنا تسفى لقورو نقر I hope نعرف يقلص اللغة مالتي. Okay. So حدا بحدا لما كنري أمنا بأمنة ملكي مالتي هالشي قدامي أمنة I hope you will improve. Okay. I hope you will improve. سخا كم تمحيش كم تلوت تسفى يقبر مال تازيا. I hope you will improve. هالشي I hope they understand. هالشي I hope they understand. نساتهم ها كردهم يو إلى تسفى يقبر. Okay. I hope they understand. I hope
I hope I will find another job. I hope I will find another job. Okay? خالي إسراح كركريلة تسفاي جبر مالتي. I hope I will find another job. أشي. I hope I will speak English. أشي. I hope I will speak English. تعرفون له؟ English اسم زراعة خالية إلى تسفاي جبر مالتي. Okay? I hope the exam. I hope she will pass the exam. I hope she will pass the exam. نسا فتنا تحلف يايلة تسفاي جبر. أشي. I hope you like this lesson. I hope you like this lesson. دوزن يتمرتي فتي خيو إخا إلى تسفاي جبر مالتي. سو كساحزك نريو لسأنا حنا مالتي. I hope نالناسي أنا تسفاي جبر نالنانير مالتي. حزي تسفاي جبر تل بخالي hope حمد الله وينا كن بخالي من قد نرأى مالتي. تأسانا I have hope. Okay? I have hope that. نالنا نمونو يوي تسفى نقول نقرأ نجلس نخلينا مالتي. Okay? So I hope تسفى جبر مالتي. I have hope that لا تسفى جبر مالتي. شيء. نعم I have hope that you will meet your family. Okay? I have hope that you will meet your family. سخاسها بيتسخا تركري خايلة تسفاي جبر مالتي. Okay? خالي نجنا I have hope that you will I have hope that you will return peacefully. I have hope that you will return peacefully. Okay? بتسفى تملسي خا. Okay? I mean بدحان بسلام تملسي خايلة تسفى يقبر مالتي. I hope that you will return peacefully. شيء خلينا نقنا I have hope that my mom will be happy. I have hope that my mom will be happy. أدي تهجوسيا إلى تسفاي جبر مالتي. Okay? And استمر عشان لقنا I have hope that we will celebrate your أشي زانا مترشنا نقنا I have hope that we will celebrate your graduation together يا تسوين مالتي مرقا خاسي ها بحد خوينا نخورو إنا إلى تسفاي جبر أوكي so زي نمنو يو وي زي نتسفى نقورو مالتي I hope لكن قلت أنا خلينا مالتي إننا نهوب تتكلنا خالي تكالني مالتي نهوب تتكلنا خالي تكالتا wish تيا أوكي wish so أفزن hope للو أن بوتا مالتيو wish نعتهم لا يوانا قرأت قلت تقوليهم أوكي hope تسفهم قار مالتي wish نجنا نمناي نعملت استيزن hope للو أن بوتا wish نقرر نموت وقوم تاي مخان رأي حدا مالتي I wish you will improve okay كاتم حيش خايلة يمنا wish نمنا يسلل خانة hope جن تسفاي قبر مالتي I wish they understand كردو أميلة
يمنا. I wish I will find another job. خالي سراح كركب يلا يمنا. I wish I will speak English. English من نجارك خيلا يمنا. I wish she will pass the exam. زفتنا كتحالفو يا إلى يمنا مالتي. أشي I wish you like this lesson. زي تمرتزي تفوتي وقم إلى يمنا. I have wish that you will meet your family. سخاس بيتسبخاك تروحومي إلى يمنا. I have wish that you will return peacefully. بسلام كتملسي خايلة يمنا مالتي. I have hope that my mom will be happy. أدي تحقوسيا إلى يمنا. I have wish that we will celebrate your graduation together. من رغاها بحد خوينا نخورعين إلى يمنا مالتي. So wish na hope زين غلتين بزح عفلا يملاني رغم أنت مساس عليه. So غلتين نا جماعة الخون كتتقوم تخوليهم مالتي. Okay. So أوزن ود لنا بزعوا hope مالتي. كتسألنا الرئان دقنا decide تخون لا مالتي. أشي if إلا نري عندنا تأدخل want ويدما مدلاي تلك عن مالتي want مدلاي okay want مالت مدلاي مالتيو so إذا أنا اللي دوليو نجرس want ويدما want تلك عن تقيمة يقلص ولا خير مالتي أشي نعم نت هذا بحال نرى I want مالت يدلي مالتي okay I want يدلي مالتي أشي so زوم ندوليهم نجارات وإذا أنا الدولي نجار دحيرو want نعطوه حد بحد كجلس إيه مالتي okay نعم نت كرشي يدلي نمال تقول له I want money ده مالتي كرشي يدلي I want money أشي I want food. You say I want food. مقبي يدلي مالتي. I want food. أشي. I want change. I want change. Change مالت لو تي مالتي. So I want change. تعرفون لا لو تي يدلي مالتي. I want change. أشي. I want friend. I want friend. مالتي عركي يدلي مالتي okay عركي يدلي I want friend. أشي I want book. I want book. مالتي yeah مصحف يدلي مالتي I want book. أشي I want phone. مالتي نجنا موبايل يدلي مالتي I want phone موبايل يدلي أشي I want you okay I want you يدلي كاية مالتي I want you يدلي I want it I want it سولم ساي I want it okay I want مالتي نجنا يدلي إيه مالتي okay يدلي إيه I want it يدلي إيه مالتي أشي ناطق I want drink okay I want drink مالتي نجنا مالتي ها لستنجر يدلي إيه مالتي أشي I want lunch ها مسح يدلي مالتي I want lunch
lunch እሺ I want lesson I want lesson so I want lesson ማለት እንደገና ትምህርቲ ይደልየ ማለት እዩ so እዛ አነ ልደልዮ ነገራት I want አልፎ ክገልጾ ይኽእል ማለት እዩ እሺ እስካብ ሕዚ ካብ ማኒ ጀሚርና ክሳብ lesson ብዘርዘርኩም ነገራት ማለት እዩ ናውን ወይ ድማ ስም ተዋሂሎም ይፍለጡ ማለት እዩ እሺ ዘአን ልደልዮ ነገር አቕሓ ወይ ድማ খাሊ ነገር ተኾይኑ ብዚ መንገዲ እዚ ይገልጸልኹ ማለት እዩ ናት ካብዞም አቑሑ ልባሃል ስራዮ በቃ ማኒ ይኹን ፉድ ይኹን መጽሐፍ ይኹን ሞባይል ይኹን ኦኬ ዚአቶም በቃ ነገራት ተዋሂሎም ይፍለጡ እዮም ካኣቶም እንደገና ካልኦታይኒው you see friend ኔኩም you ልብል እንደገና ዚአቶም ሰባት እዮም ማለት እዩ ኦኬ ሶ ነገራት ወይ ሰባት ተኾይኖም ብዛ መንገዲ እዚኣ I want ኢለ ዝልደልዮ ነገር ወዲያው ይመጽሉ ማለት እዩ እሺ ዘአን ልደልዮ ሳም ዝስራሕ ነገር ተኾይኑ ልግበር ነገር ተኾይኑ ኦኬ ልግበር ነገር ተኾይኑ ካስ በበይ ገይረ ይገልጾ ልብል በደንብ ንርአ ማለት እዩ ኦኬ ልግበር ነገር ማለት እዩ ተግባር ለሐትት ኦኬ አክሽን ለሐትት ናትኻ ተግባር ለሐትት ነገር ተኾይኑ ኦኬ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ድሕሪ want ወዲያው to ንወስድ ሞ ካኡ ዝንገብሮ ልደለና ነገር ኣብዚያ ነቐምጥለና ማለት እዩ ኦኬ አነት እንድሕር ክመሃር ደለ I want to learn ይብለኹ ማለት እዩ learn ማለት መምሃር ማለት እዩ ሶ ዝልደለኹ ነገር ድሕሪ to ይእትየለኹ ማለት እዩ I want to learn ክመሃር ይደሊ እየ እሺ ክልወጥ እንድሕር ደሊኻ I want to change ክልወጥ ይደሊ እየ ክኸተል ደሊኻ I want to go እና ክትርስዕዎ ለይግበአኩም ነገር ታዩ ቅድሚ ትደልይዎ ነገር ወይ ድማ ትገብርዎ ደለኹም ነገር ቅድሚ ምምጽኡ ናግድንቱ ክመጽእ እዩ ኦኬ learn ምምሃር ይሺ change ምልዋጥ go ምኻድ እዩ ኦኬ ግን ቅድሚ ዚአቶም ግን ናግድን to ልብል ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ከበልዕ ተደለይኻ ታዩ I want to eat ይብለኹ ማለት እዩ I want to eat እሺ ክሰት ተደለይኻ I want to drink ይብለኹ ማለት እዩ I want to drink ክድቅስ ተደለይኻ I want to sleep ይብለኹ ማለት እዩ ክድቅስ ይደሊ እያ ኦኬ ክጽንዕ ተደለይኻ I want to study alright I want to study ክጽንዕ ይደሊ እያ ክጫወት ይደሊ እያ ማል I want to play ይብለኹ ማለት እዩ I want to play እሺ ከንብብ ይደሊ እየ ከተለኻ I want to read ከዕርፍ ይደሊ እየ ለማን እንደገና I want to rest ይብለኹ ማለት እዩ I want to rest ከዕርፍ ይደሊ እየ በስተመጨረሻ እንደገና ክጽልይ ይደሊ እየ ከተለለ I want to pray so ካባኸትኩም ልጽበ ወይ ልብየኩም ነገር ታዩ በቃ ዞም ትገብሩዎም ልደለኹም ነገራት ሲ በእንግሊሽ ምፍላጥ ኦኬ ትማሃሩ ተደሊኹም መምሃር ትብል ቃል በእንግሊሽ ክትፈጥሩ አንዴኩም ኦኬ ክልወጥ ይደልየ ማለት ይደልየ ትልቃ ኦሬዲ ፍልጥኹም አንዴኩም በቃ I want ምዃና ማለት እዩ ይደልየ ክትልስ I want ይክም ኦኬ ዝብድሕሩ ልመጽሎ ነገር ግን በእንግሊሽ ክፈጥሩ እኔ ማለት እዩ መምሃር ይኹን ምልዋጥ ይኹን መኻድ ምብላዕ ምስታይ ምድቃስ መጽናዕ ምጭዋት ምንባብ ምዕራፍ ምጽላይ ኢልና ዘርዚርና ይብልና ዚአኹም ብሙሉኡስ በእንግሊሽ እዩ ማለት እዩ ማዓት ተግባራት እዮም ማዓት ስራሕቲ እዮም ማዓት ክንገብሮም እንደል ነገራት እዮም ሶዞም ነገራት ሳቶም በእንግሊሽ ምፍላጥ ግዴታ ደን ሓደ ስቴፕ ሓደ ደረጃ ናቐጽፉን ተወዲኹም እንግሊሽ ንጋር ቀሊል ይሆናልኩም ካብኡ ድሓር ማለት እዩ ኦኬ እሺ ካብኡ ቀጽልና ንሪኦ እንደገና ሓደ ነገር ሲ ሜይቢ ናትኩም እንድሕር ነይሩ ካብኡ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ወሲድ መልሰለይ ማለ I want ልብል ነገር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ መልሰለይ መልስኻስ ሃበኒ ክንብሎ ተደሊና ማለት እዩ ኦኬ ግን እንታይ ክንጥቀም ኢና ባክ ትብል ቃል ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ንዝኾነ ሰብ ሞባይለይ መልሰለይ ትብሎ ተደሊኹም መጀመርታ እዚ ሞባይል ናትኩም ነይሩስ እንቲልኩም ደን ሞባይለይ መልሰለይ ማለት ኣይትብለኹም ማለት እዩ I want my phone back ትብለኹም ማለት እዩ ኦኬ I want my phone back my phone ማለት ሞባይለይ ማለት እዩ ኦኬ I want my phone back ሞባይለይ መልሰለይ ማለት እዩ እሺ ካሊ እንደገና I want my
money back. I want my money back. እሺ I want my money back ማለት እንደገና ቀርሸይ መልሰለይ ማለት ነው። ቀርሸይ መልሰለይ። ኦኬ ካለ እንደገና I want my book back ማለት ነው። I want my book back መጽሐፈይ መልሰለይ ማለት ነው። ኦኬ መጽሐፈይ መልሰለይ። I want my bag back. Okay, I want my bag back. ቦርሳይ መልሰለይ ሶኹልሻ ናትኩም ነይሩ ስኻሊ ሰብ ወሲድዎ መልሰለይ ማለት I want ትቀን ኸሊና ማለት እዩ። እሺ ንሓደ ሰብ ትደሊ ዲኻ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ። ትደሊ ዲኻ ኢልና ክንጥይቆ ተኾናስ ከመይ ጌርና ንጥይቆ ለለ ሓደ ኮይና ንረአ ማለት እዩ። እሺ ሶ ትደሊ ዲኻ ኢልና ንምጥያቅ እንደገና ዱ ዩ ልብል ነገር ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። ዱ ዩ ዋንት ማለት ትደሊ ዲኻ። ኦኬ ዱ ዩ ዋንት ትደሊ ዲኻ። ንኣብነት ዱ ዩ ዋንት ቲ ኣው ለለሃ ሕቶ ምልክት ማለት ጥያቄ ዱ ዩ ዋንት ቲ ሻሂ ዩ ዋንት ቲ ሻሂስ ትደሊ ዲኻ። ዱ ዩ ዋንት ካፊ Do you want coffee? ቡና ትደሊ ዲኻ። Do you want coffee? ቡና ትደሊ ዲኻ። እሺ do you want sugar? Okay? Do you want sugar? ሽኮር ትደሊ ዲኻ። ሽኮርስ ትደሊ ዲኻ። Do you want sugar? ቅርሺ ትደሊ ዲኻ ማለት እንታይ? Do you want money? Do you want money? እሺ ሶ ኣነ ሕዚ ብትግርኛ ክትጠይቀኩም እየ። ኦልራይት ብትግርኛ ምጥያቅ ክጅምር እየ። then እንድሕር ትፈልጥዎ ኹም ምሳኹም መልሱ ኢኹም ማለት እዩ። ኦኬ መጽሓፍ ትደሊ ዲኻ ንማል እንታይ ንብል? መጽሓፍ ትደሊ ዲኻ። ያ do you want book? okay do you want book ንብለና ማለት እዩ። ኦኬ እሺ ዕረፍቲ ትደሊ ዲኻ። ዕረፍቲ ትደሊ ዲኻ እንታይ ንብለና? do you want break? okay ዕረፍትስ ትደሊ ዲኻ ንማል እንታይ ንብለና? do you want break? እሺ ለውጥስ ትደሊ ዲኻ ንማለት እንታይ ንብለና? you want change? you want change ንብለና ማለት እዩ። ኦኬ እሺ አይስክሪም ትደሊ ዲኻ ከረሜላ ትደሊ ዲኻ ንማለት እንታይ ንብል? do you want candy? okay do you want candy? እሺ መብራህቲ ትደሊ ዲኻ መብራህቲ ትደሊ ዲኻ ንማለት እንታይ ንብል? ያ do you want light ንብለና ማለት እዩ። do you want light መብራህቲ ትደሊ ዲኻ። ኦኬ እሺ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ ንማለት እንደገና እንታይ ንብለና? do you want help? ሓገዝ ትደሊ ዲኻ do you want help? እሺ በስተመጨረሻ እንደገና ትደልየኒ ዲኻ ንዓየ ማለት እዩ። ትደልየኒ ዲኻ ንማለት እንታይ ንብል? do you want me? okay do you want me? okay do you want me ንብለና ማለት እዩ። እሺ ሶ ከም ዝረአኹሞ ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሻ ጥያቄ ስለዝኾነ ኣብ መጨረሻ ኮሽን ማርክ ተጠቂምና ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ከመይ ጌርና ንደልዮ ነገር ብዋንት ተጠቂምና ክንገልፅ ኣለና ብደንቢ ኣርእየኩም እኒኹ ማለት እዩ። እሺ ኣይደሊ ንማልኸስ እንታይ ኢና ንገብር? እዛ ነገር እዚኣ ብደንቢ ክትፈልጥዋ እኒኢኩም ማለት እዩ። እሺ ዝና ኮሽን ማርክ ሕዚ ኤልያና ሶ ነጥፍአለና ማለት እዩ። እሺ ኣይደሊ ንማል እንታይ ንብል? so ይደሊ እየ ንማል I want ናና ፀኒሕና ካብ መጀመርታ ጀሚርና ማለት እዩ። ኣይደሊ ንማል እንደገና እንታይ ኢና ንብል? I don't want ኢና ንብል ማለት እዩ። ኦኬ ኣይደሊ ንማል I don't want I don't want okay I don't want ስትወሉ ምሳይ I don't want ንማል ማለት እዩ። ኦኬ ንኣብነት I don't want tea ሻሂ ኣይደሊ I don't want coffee ቡና ኣይደሊ
I don't want sugar. ሽኩር አይደሊ I don't want money. ቅርሺ አይደሊ I don't want money. Okay? I mean book. I don't want book. መጽሐፍ አይደሊ I don't want break. እረፍቲ አይደሊ I don't want change. ለውጥ አይደሊ I don't want candy. ከረሜላ አይደሊ I don't want light. መብራህቲ አይደሊ I don't want help. حاجه زي اللي I don't want me. I don't want me እኮ አይበል ይባል አነ ነው عليه ይደሊ ይባል ኦኬ ወይና አኻ ይባል ማለት ነው ሶ ያ ሚዚ አተንገራለና ይንገራ ማለት ነው I don't want you አይደሊ ካይ cool so ያቶም እንደና በዛ አዞም ንደገም ነገራት አምየርና ክንገልጽ አለና if ሪና ለና ማለት ነው እሺ ቀጥልና እንደና ካሊክ ሪና ማለት ነው እሺ አብ ጂ ነሪ እንደገና ኒድ ትብል ያ ማለት ኦኬ ኒድ ትብል እሺ ኒድ ማለት ሚድላይ ማለት እዩ ኦኬ እሺ ኒድ ማለት ሚድላይ ዋንት ማለት ግን ሚድላይ ማለት እዩ ነይ ራይ ኦኬ ዋንት ማለት ሚድላይ ማለት እዩ ነይ ህዝ ግን ኒድ ግን ካብ ዋንት ለፍላልዮ ነገር ነው ማለት እዩ ሓደ ግዜስ ልኾን ነገር ትደልዮ ኢኻ ትደልዮ ተለኻ ግን ፍቃድኻ ኮይኑ ወይ ፎቲኻዮ ይኾነስ ኣብዚ ግዴታኻ ኮይኑ ካ ትደልዮ ተለኻ ሓደ ነገር ማለት ኦኬ ትደልዮ ኢኻ ግዴታኻ እዩ ትደልዮ ማለት ንኣብነት ቅርሺ ብዛዕባ ቅርሺ ምንዋግዕ ኣነ ቅርሺ ይደሊ እየ I want money ቴለስ ቅርሺ ይደሊ እየ ኢሉ ኣለኹ እዚ ቅርሺ ግን ተረኺበዮ ፅቡቕ ተለረኺበዮ ምንም ማለት ይኾነ ኦኬ I need money ተለግን ኦኬ ክንደ አፍ want need ተጠቅመ ግን ቅርሺ ደል ይሉ ለኹ ግን ግዴታ አይበቃ ዝቅርሽስ ክረኾን እዩ ማለት ዝቅርሺ ተለረኺዮ አባየ ለኾነ ጉዳት ክበጽሕ እዩ ማለት እዩ ኦኬ እና እዚያ ብደል ገራ ተረድእና አመጣያ ሜዲሲን ትያ ማለት እዩ I need medicine okay I need medicine መድኃኒት ይደል እየ ማለት እዩ I need medicine ግን ዝመድኃኒት ዝስ ተረኺዮ ጽቡቕ ተለረኺዮ ችግር ይውል ማለት ይኹን ኦኬ በቃ ናግድን ክሮኾን የድልኒ ኦኬ ይደል እየ ማለት ይድልኒ ግዴታ ኢና እየ ማለት ሶ ኒድ ምድላይ ማለት እዩ ግን ግዴታ ልተሞሎ ኦኬ ተለረኺዮ ካዮስ አባኻ ለኾነ ጽንቱ ለኾነ ችግር ክበጽሕ ይኽእል ማለት እዩ እና እስቲ ሃማታቶም ስትነራ እሺ ካሊእ እንደገና I need money ቅርሺ ይደል እየ ኦኬ I need money ቅርሺ ይደል እየ I need money okay I need you okay I need ይደሪካየ okay ይደሪካየ I need you እሺ I need freedom okay ነፃነት ይደል እየ I need freedom ነፃነት ይደል እየ ማለት እዩ እሺ ንቀጽል ሰላም ይደል እየ ለማንኻ ታይክ I need peace okay I need peace ሰላም ይደል እየ free ይደል እየ ለማንኻ I need love ለኹ ማለት እዩ I need love free አሚን ያ free ይደል እየ ለማለት እዩ እሺ ገዛ ይደል እየ ከተረዲኻ ሃይለኹ I need house ገዛ ይደል እየ I need house ትምህርቲ ይደል እየ ለማለኻ ሃይለኹ I need education ይለኹ ማለት እዩ ኦኬ I need education ለውጢ ይደል እየ ኦኬ ለውጢ ይደል እየ I need change እሺ ቤተሰብ ይደል እየ ኦኬ ቤተሰብ ይደል እየ ከተረዲኻ ሃይ I need family ይለኹ ማለት እዩ I need
family. Alright? ኣዕርኽቲ okay ወይ ድማ ዓርኪ ይደሊ እየ ንማለትና እንታይ ይብል I need friend. I need a friend ይብለኹ ማለት እዩ እሺ ጥዕና ይደሊ እየ ጥዕና ይደሊ እየ ክልተ ደቂቃ እንታይ ይብለኹ I need health ይብለኹ ማለት እዩ I need health እሺ ሶ ካብ መጀመርታ ጀሚርና ክሳዕ መጨረሻ ናርአና ብልመፃና ማለት እያቶም ግዴታ ክኾንካ ትብሉ እዩ ኦኬ በቃ ንግዲ ማለት ድሌት እዩ ግን ግዴታ ልተመልኦ ማለት እዩ እና ኣጠቃቅምኡ ማዕረ እዩ ምስ want ኦኬ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ትደሊ ዲኻ ትብሎ ተደሊኻ do you need ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ኣይደሊ ትብል ተደሊኻ I don't need ኢኻ ትብል ማለት እዩ ኦኬ ኣጠቃቅምኡ ማዕረ እዩ ከምዚ ኣንተ ይረአና የለ ተግባር ዝንደልዮ ክንገብሮ ዘለና ነገር ተግባር ተኮይኑ ድሕሪ need her to ንጥቀም እሞ ዝንገብሮ ዘለና ነገር ይመፅእ ማለት እዩ I need to go I need to stay I need to come I need to sleep I need to read I need to improve I need to study ናውና ዞም ክንገብሮ ዘለና ነገራት ንገልጽ ለና ማለት እዩ ግን need እና want እዚኣቶም ክልቲኦም ኣፈላላዮም ናይ ግዴታ የብሉ ወይስ ግዴታ የብሉ ይብል ነገር እዩ ማለት እዩ ሶ ናብዛ ቀጻሊ ክልላ ክንርኢና ማለት እዩ እሺ ኣመበል H ነሪኣ እንደገና decide ትብል ቃል እያ ማለት እዩ ኦኬ decide ማለት እንደገና መውሳን ማለት እዩ ኦኬ ሶ ለወሰናዮ ነገርስ በውኛ ቃሊና ክንገልጽ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ decide ማለት መውሳን ማለት እዩ እሺ መውሳን ማለት እዩ decide ማለት መውሳን እዩ ሶ ለወሰናዮ ነገር ብዝንገልጽ ለና ማለት እዩ ኦኬ ኣብነት ስነራ example ንኣብነት I decide to learn English. Okay, I decide to learn English. English كمهار وسينة معناتي. Okay, وسينة. Okay, I decide to learn English. نا decide نتكلم لنا ذاك على دحر decide وديا وتاي ها to تبين من حاجات قالت ودي ما preposition تمسمو كوها زلوسنا ينجر ينتصر له معناتي. Okay, أشي هاي عملت نرى. ناو مش عندك خل وسينة تلخا. أيوه. نوجه عندك خط والسينية I decide to go abroad يبلغوا مالتي I decide to go abroad نوجه عندك خط والسينية مالتي I decide to go abroad أشي support كسرح أوكي support كسرح والسينية تلاخا هاي يبلغوا مالتي I decide to work out يقولوا مالتي I decide to work out أشي أب حقوي ويدما إن حقوي كريئة أوكي ويدما سلام كملا وصينا إياه كده أوكي إن حقوي سخريك يعني لأننا تقول له I decide to visit I decide to visit my grandmother. I decide to visit my grandmother. Okay? من حقوي كريئة سلام كلا وسينة visit مالت بقونا مالت أوكي؟ أشي كمرعة وسينة كنت رأي خطاي لهم I decide to marry. أشي I decide to marry يقولوا مالتي أوكي كمرعة والسينية بالبر مالتي أشي كبوتانا زوفو كجوني والسينية هلا هيقولوا I decide to travel يقولوا مالتي I decide to travel أوكي
I decide to travel يقول ማለት እሺ ትዕግስተኛ ከሆን ኦኬ ወይማ ጸባይ ክገዝእ ኦኬ ስነ ስርዓት ክሕዝ ወሲነ እየ ተደለለ እንደገና ታይብለኹ I decide to be patient ትዕግስተኛ ከሆን ወሲነ እየ I decide to be patient يقول ማለት I decide to be patient እሺ ቤተሰቤ ክሕግዞም ወሲነ እየ ኦኬ ቤተሰቤስ ክሕግዞም ወሲነ እየ እሺ I decide to help my family okay ቤተሰቤ ክሕግዞም ወሲነ እየ እንደገና I decide to help family يخون له مالتي اوكي سو كام جمرتك صح هذي كم يقول صنحنا مالتي زلوسن خو نغرات ب ديسايد تقال تገልጽው لكم مالتي ايش نعمت نغرا زي ناونتاو ሆነ ሐሳቢ ነው ማለት اوكي ክንገብሮ ለወሰና ነገራት ይዘው ንከይን ገብሮ ለወሰና ነገር ከሐመጊርና ንገልጸው ማለት I decide to learn English ማለት English ከመሃር ወስነ ማለት English ንከይን መሃር ተወስነ ንከይ ማርክ ማራስ ንከይ ማር اساس همي يرو بإنجليش يገልጻ اوكي ቅድሚቱ አስተውሉ አው ዞረቱን ያው ሁለን ይሲ ቅድሚቱ ታና ንውስኽ ናት ናት ትግሊና ንውስኽ ማለት እዩ right visit እሺ ናት ቅድሚቱስ ታይውስኽልና ናት ማለት እዩ ኦኬ ንከይን ገብሮ ሓደ ነገር ተወሲና ማለት እዩ ናት I decide not to learn English ንከይ መሃር ወሲነ ማለት I decide not to learn English ከይ መሃር ወሲነ ማለት እሺ I decide not to go abroad okay ውጭ ዓዲ ንከይ ይኸድ ወሲነ ማለት I decide not to work out ስፖርት ንከይ ይሰርሕ ወሲነ ማለት I decide not to visit my grandmother okay نحقوي نكاي خلص وسينا إياه مالتي I decide not to marry نكاي مرعى وسينا إياه مالتي I decide not to travel كابوتا أنا زرقو نكاي قولي وسينا إياه I decide not to be patient تكستني أنا خلي خلص وسينا إياه I decide not to help my family بتسوي نكاي حجزه وسينا إياه alright so لوسن هم نجار مالتي بزوج أو كابزا موزن لو خطوش قونا أي خولي مالتي ወይ ክትገብሩ ወለወሰንኩ ነገር ነው ወይ ለከይ ትገብሩ ወለወሰንኩ ነገር ነው ያቶም ሕዚ ብዙም ሕዚ ገረኹም መንገዲ ትገልጽው ነው ማለት ካኻትኩም ልድለ ነገር ግን ታዩ እትልወሰንኩ ነገርስ በእንግሊሽ መፍላት ለደይኩም ማለት ማለት እንግሊሽ በመሃር እንድሕር ኮይኑ እንግሊሽ በመሃር በእንግሊሽ ታምማን ክትፈልጥዎ ነይኩም ከቦታና ቦታ ናተዘዋወር ካብጉም አይተኮይንስ ዛቃልሳ በእንግሊሽ ክትፈልጥዎ ነይኩም ሙምርዓይ በእንግሊሽ ታይ ትፈልጥዎ ነይኩም ኦኬ ቤተሰብካ ምሕጋዝ በእንግሊሽ ታይ ትፈልጥዎ ነይኩም شايتو ها زلوسنكم ነገር I decide ናውኹም ማለት እዩ ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ እሺ ንሓደ ሰብ እንደገና ማለት እዩ ታይ ወሲንኻ ንማል ኦኬ ታይ ናንትልቆን ሓደ ሰብ ታይ ወሲንኻ ዶ ወይ ድማ ታይ ወሲንኻ ንልቲ ያቀስ ታይ ንጥቀም ድብል ንርአ ማለት እዩ ብሓደ ኮይና እሺ ንሓደ ሰብ ወሲንኻ ዶ ንብለቱ ኮይና ታይ ናንሎ ወሲንኻ ዶ ንብለቱ ኮይና did you decide okay did you decide ንብለና ማለት እዩ did you decide ወሲንኻ ዶ ንማል did you decide እሺ እንታይ ወሲንኻ ንልብልኻ እንታይ ወሲንኻ ንማል ክልተ መንገድታት ይዋና ማለት እዩ ዝሓንቲ what did you decide ትብልያ okay what did you decide ታይ ወሲንኻ ማለት እዩ ዝኻልእት መንገዲ እንደገና what have you decided ማለት እዩ what have you decided okay so ዘነው ዝለለዋ ክፍተን what did you decide ወይ ድማ what have you decided ዘን እንታይ ወሲንኻ ማለት እዩ okay so ንሓደ ሰብ ብዘነው ዝለለዋ መንገዲ ማለት እዩ እንታይ ወሲንኻ ዶ right ዘን ሃመን ለላ መንገዲ بزي كنتيق نخلينا ማለት እዩ